Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asamagacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakiresi wetrase namba 0110505501. Noria otagetobo koreri meyo mocho Nairobi na boko bakiresi miase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, ndani kama msukule, miezezeta, zile vitamini. Nipete na such kind of love, baby sing unanipenda. E-Generation Studios igobabwato bokorera buya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ejo abanjo bawo baragusunze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzeke na wocho ganya cingero cingiya ejo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio ejo egasokya mariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na wigo mbabwate video shoot asibabwate ti kamera cingiya ejo kibosoke kibice cingiya kweli komenta nayo mbabwate sound haya ejo erengiya asenesangerekano banyole asenyumbere ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabiri yani 7th floor ibiyumo cyokisi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio, aiga utapenda. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Busi Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Bono ga kimbororo kiobo no mugondo yone esuguma yoka ebalirete burure ina guliangire kamera cinsaga cioka yani ciangire nga kibo kieke bono neliro balibe no tunanguka nabwata ga kinyombali mugaka misati ka kiobo tunabwata bosini ninga siara bwakure ka ibona ngosora ngaina ande nkorusyo botubonde ka mugondo okorara bosa mungina yangu na chaiga toba na wasiwasi ndiro imeduka ya Enokem kinyeke chichonsi pi utachakiriri na gweli chinsaga tocheka pechi esuguma chionzi ya duka kieye Enokem Agrofet nubuye boko top mboro nakikwayeroka Enokem Agrofet
Agirofet. Nabante. Obo twabonzi no bogotoka. Tambuli ekichonsi pi nojire. Yombo mintu. Naiba gotoka. Kwanda maya. Osongo yeto mata. Osongo nsa. Njena achire ayemo mongi na malisa. Ngetikama na kuchikora kore yoko chombe asenge ncho. Chombe chito na nyorenga ama yoko nongo ya nyorabo. Minyoka. Anga waikire. Sokere keke ga umugaka. Gatimbu yamono sana. Umugaka misati. Ondetana liyo tubwechi insaga. Tindaka tekonyo. Bechiabo. Eri peinene. Raisi. Bana mubuko. Ngono nchana banganyara kogora. Aye bakwa afford. Umugaka misati ndetana liyo spinach. Ngobana lira baliane. Wasa kutora wasi ndeo sinali chinsaga chao chiangire gaiga. Tira baba gopima. Bako tengi kipata niko sime kworo. Kwa beko ibintu byakoraki. Yasa seria. Kakite gaminyoke. Whatever Enoke mu Agirofet. Umugaka misati. Nda ondetana liyo spinach. Okorra bosongo to goite bwango minyoka chogonsa. Namaine ayirira natalira eduka ya Enoke mime yomucho musongo ilikuwa nyorera amalyogo yo gusyalira bimeri endagira neti supplement chetugo amalyogo yo gusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora ime yomucho kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe naboko banyora opposite Shell Petrol Station eyukali ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rwaborondorogia imbiye chinsamo chiri cha yogo angena yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Omoro bilyo bwechikosori na Steven Ndemo niko gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogo nkorwa gusi Kenya nensenkima egati yalyo konyora namona ababwatani kurwa sechikosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa sechi league ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa sege tigi ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge warabu inyora no mulbeli bwechi gosoli ngoche ya mas ya korwa sege taseni kia Ndizi TV nabuna botambe etala nende mo Steven captain 001 yesike taseni kia Ndizi TV kera lituko lya Jumamosi kurwa chisa 10 chamara goba goika chisa 12 nenusu chigosori ime ya Ndizi TV. Esukuru yo kwegelio Burundi bwechigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukora yubya asibirengo ao yo Burundi bwechigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwechi matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwechi bus CE heavy trucks F PWD Chiabantu bali nobolema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mbuliye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka lituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo bantire nikiumbe kiliye gikurira ly'ubusera bw'Uburundi bw'ikigali gya NTSA bwoyo nkwigirule asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo gusi asebali ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyogi Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwake simi umu manager Rocky Driving School. Buyakegema omwanchwa omorigereria on Ndizi TV ne rugwantu gumogusi omerana na nje Julie Kerubo asomoroberio gwemisa Jumapili guchakera chinsa 10 mbakensa ya moya maragoba nimbegi ngokoletera emeroberio ye kanisa muna yarenge boigo atano amatingu yemisa bwate tariki tomoja
yabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited niko babwate chitari cy'ukwaranse ase nyumba yawo nabo igukubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanirwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chipboard ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebintu au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore all Sansura building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581. Karibuni kwa kliniki ya Umwancho murigereria wege taseni kandi zitwe na kwariganira somoroberio wege singa kama seseni ya keri tukore Jumapili ko chakira chinsa 12 goika chinsa inye chamambia ase ko chakira chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatoereru yogo sasima uchakira chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurasa barandia ao kikoraga ensa eyemo ya mambia nanyore amatera jige singa top 5 amatera 5 amakenono kukegima moyo gorira bikone tenye basire moyo gorira makumya tatane basire Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au irinya gusangamo 90 ya masemo akachinse za tumwancho murigereria nonyorero request awa asogo saboko tera kwao kera litukoria Jumapili 12 gwika chinsa inye chamambia toma cha kurigereria egesinga kya masesenia wesa morere amaseseni yao Amariogo yemeteni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kuruobo wenia wetrasa marioga yokurwase chinse chesko ngorwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito Ngoro Cross Mora daktari
Korwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiogo songo igangorwa ritora marwaira mange ande karawa akine ntobwate chi machine chigo kumureka chiaro ranki kerobobe chigo kumureka omubere omugima gwansero omotu mbaka inse na chigo toteingi kerobobe amarwaire tiobwate twamanya bakwa mariogo mwana abane machine yengo mureke yarora metando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngirigori cia mariogo itono bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara gwakire simi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire ga na ndi bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwese kara bwakire ese kwaranyura mariogo munari anyagitari kwangire koigubuya morwaire munari ale chronic nkonyarwari tole ayumwanju wegeta sini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitira senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iri guturigireria nabo igo gusonje mirubiri yitwa chinse 24 nyaranka nabo gusonje gwitira sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi omugusi ine kwabiri gukuriye skuru ngiya asura abikira umwana wo chingekero chingiya cha masomo bono skuru ya Sister Mikaela Girls Secondary School yuko toka sebara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho na riri chibuliao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asibuko babwate nyomba cyo kurara chingiya nande chinchenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu nabo igo babwate chimbwa chingiya kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi biguro ase otawwenga mwano takonyora semi chingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka chi computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilidege science eyubwate bintu byonsi asumwana waranyara ubumanyi bwigoro niko babwate library yengiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore chisemi elio asaserie asajaiga nigaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko bwigo bagukina chi talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao onyolenga aigaboigo niko bagukina umwana kebo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirira muretu umwana anyora masomo aigoro Ndizi TV obwansu bw'omugusi aye no mumenyi bworogongo rwagusi kwabeire gwokweboria nkayoranyore endagera yetugo yago bono company ya Sigma Feeds ne bwatali chibu lyago mbabwate endagera yechinkuru iyo manyekante buna so and winner mash peak finisher mash egatie chinde mbabwate endagera yechinswe endagera yebimuni nechisese wachakire bimanwa wekabire byakinire mbabwate chindagera chechinkoko bunabono mbabwate starter mash layers kienyeji chicken mash egatie chinde mbabwate endagera yechiombe wachakira eli yechimori yani calf winner billets endagera yokomenta mabere na bwigo mbabwate endagera yechieri eyumanyekante buna Ranger Cubes egatie chindagera chinde Erio kwenyorera obokoreri bwabo chingaki cha maorokeleo ikerana ase University ya Kisii
asensemo ya Nyosia Farm chitariki 2022 cy'umutinyo gatana limo mwako igabwe kirubere 2024 elinde onyorere obokoreri obya Kigima Sigma Feeds richibu rindagira igitugo yabo. Ota Studios ugochaka omotinyo yiga ogatano na kabere imbia Ndizi TV Chisegi Omoroge Esisano Makura makoka mamu kwetu tupata musiki naenda mambi ye mnatoko baka mambiga tigandore kenanga nanje kenke monto ke gwetansa igandoro senga bare moyo Obwanchani Omwando umetenye metale yansi tine igana yonyera to mukungu wacheta kare Nikera litukuri Jumatatu weke Ijumaa chinsebere nenusu chabutuko Omwando Mechi Maboru Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Car Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene duke na neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Naona nimeleta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, ndani kama msukule miezezeta vile vitambulisho nipete na such kind of love baby sing unanipenda. E-Generation Studios igobabwato bokoreri ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibice cingiya cinsera ejo abancu bawo baragusunze asama tukale bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wocho ganya cingero cingiya ejo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio ejo egosoke amariyo y'amakironoko nagaiga mwanje are nayo gukora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asibabwate ti kamera cingiya ejo kigosoke kibice cingiya kweli komenta nayo mbabwate sound haya ejo erengiya asenesangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongo lya gatano na kabere yani 7th floor ibiyumo Kisi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio. Aiga utapenda. Wima
Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Bono ga kimbororo kiobo no mugondo yone esuguma yoka ebalire teburure ina guliangire kamera chinsaga chioka yani chiangire nga kibo nkieke bono neliro balibe nobo tunabuka nabwata ga kinyombali mugaka misati ka kiobo tunabwata bo sini ninga siara wakure ka ibona ngosora ngaina ande nkorusyo bo tubonde ka omugondo okorara bosa mungina yangu na chaiga toba na wasiwasi yogondro imeyeduka ya Enokem chinyake chichonsi pi utachakiriri na gweli chinsaga tocheka pechi esuguma chionzi ya duka kieye Enokem Agrofet mubuye boko topu mboro nakikwayeroka Enokem Agrofet Agrofet nabante obo tuwonzi no bogotoka tambuli chichonsi pi nojire yombo mintu na ibagotoka kwa ndamaya bosongo yeto mata bosongo nsa njena achire ayemo mongina malise ngetikama ko chikora ko yoko chombe asenge ncho chombe chito na nanyo ama yoko nongo ya nyarabwe Enokem minyoka anga waikire sokere keke ga mugaka gakimbu yamono sana mugaka misati ondeta naliyo tubwechi insaga tindaka tekonya chiabo eri peinene raisi bana mubuko bono nchana banganyara kogora aye bakwa fodi mugaka misati ndeta naliyo spinach iko bana lira baliane wasa kutora wasi ndeo sinali chinsaka chao chiangire gaiga tira baba gopima bako tingi kifata niko sime kworo kwa beko ibintu byakoraki byasa seria kakiti gaminyoke whatever Enokem Agrofet omugaka misati nde ondeta naliyo spinach okorobosongo togoita bwango minyoka chogonsa namaine ayirira natalira eduka ya Enokem imeyomo chobosongo iliko enyorera amariogo yo gusyalira ebimeri endagira nechi supplement chetugo amariogo yo gusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebichuchu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imeyomo chokisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyurange na Market Plaza Goshe naboko banyora opposite Shell Petrol Station eyukali ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rwa borondorogia imiye chinsamo chiri cha yogo angena yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enokem Agrofet, one harvest at a time. omurobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigogendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rwogusi Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora ngamuna ababwatani kurwa sekigosori ao kurwa samaminyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa sekiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mase mokorwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya Bomachoge barabu inyora no muri bwechi gosoli ngoche ya mase mokorwa segeta seni kia Ndizi TV nabuna botambe etara nende mo Steven captain 001 yesiketa seni kia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 chigosori ime ya Ndizi TV. We love, we love,
esukuru y'okwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD chabantu bali no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuje bukwigira na Rocky Driving School mburi yabuna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakire cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwako mugima aborukia babo nigo bantire nikiumbe kiriye gikurigera y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA boyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Buyakegema omwancha omorigereria on Dizzy TV ne rugwantu gumogusi omerana na nje Julie Kerubo asomoroberio gwimisa Jumapili guchakera chinsa 10:30 mbakensa ya moya maragoba nimbe ngokoletera emeroberio ye kanisa muna yarenge boigo atano amatingu yemisa